جیاننامه دکتر خسرو عبداللهی. دکتر خسرو عبداللهی لیک تیرمه 1905 دا دبن قنتار چیای آگری و زوزان مندلخی لروشلات کردستانی لناو مالباتک کوکدار و ناسکری دا جدایک بو. مالباتاوی جمالباتین بباندورو خودی رومت ین ناوچه تی حساب کرن و لپیکاته عشیرتی و جواکی دا خودی جهک تایبت بون. او لمالباتک کرد پرور نیشتمان پرور و آگادار پرسین نتوهی دا مزم بو. مالباتک کو لگوهرین سیاسی و جواکی ین کردستان دا به تایبتی لسردما کومارا کردستان دا خودی رولو هبونک چالاک بو و وک پارزوان ناسنامه و مافین نتوهی ین کردان دهاتن ناس کرن. باوی وی حمد کو به حجی حمد روسبی دهات ناس کرن یک ج کسایتین بریز و مزنین عشیرا سیلوی بو. دایکاویجی جنک جیهاتی بناوی ظریف بو کو لناو مالبات و جواکی دا خودی پیگهک بلند بو. مالباتا وان قربالغ بو، شش براو دو خوشک بون. دکتر خسرو عبداللهی لزاروکاتی خودا و هین نگهشت بو 10 سال یا خو باوی خو جدز دا. پشتی کوچا داوی یا باوی وی سرپرشتی یا مالباتی و برپرساری یا پرورده کرن زاروکان کت سرمل مزنین مالباتی به تایبتی برای وی جعفر آغا باوی اردلان. جعفر آغا کو یک ج کسایتین بباندور ین عشیری بو رولک گرنگ ده خودی کرن آراسته کرن و پشتیوانی کرن خسرو جوان دا لیست. زاروکاتی آوی دو کشهوایی که عشیرتی و لسر بنگه ها دابو نریتین کردواری ین کردا در باز بو. کشهوایی کو ریزگرتنا لمزنان پابندبونا به نرخین مالباتی و هستا برپرساریا جواکی ج پرنسیبین وی ین بنگهین بون. هر او جنگه ها مالباتی و پرورده یا کون شوپی باندورک مزن لسر آوا کرنا کسیاتی وی یا برپرسیار پابند و ناسنامه پاریز کرد. دکتر خسرو عبداللهی سردم زاروکاتی خود مرجین وسادا درباز کرد کو درفتین پرورده لحریم روشحلات کردستان گلکی کم بون. توی همو زحمتیان وی 2-3 سالان لجم برای خو جعفر آغا هاتیه پرورده کرن و دست به خواندنی کریه و پاشتر قناغا سرطایی لگوند خوی بناوی مافی کند دست بیکر. پاشه لباجار سلماس و گلا خوی دیپلومای خو ورگرد. به حول و کدا خویا کسانه وی کاری قناغین سرطایی خواندنی به سرکفتی بقدینه. بو بردوام کرنا خواندنی او چو باجار سلماسی و قناغا ناوین لور بداوی کرد. پشتی به دست خستنا دیپلومای وی به بریارداری که زیده تر ریا خویا زانستی دوماند. خواندنا زانینگه و چالاکین خوندکاریه. پشتی ورگرتنا دیپلومای دکتر خسرو عبداللهی چو زانینگه لباجار توریزی و دبشا دیروکی دا دست به خواندنی کرد. علاقه وی یا جبو لیکولین دیروکی به تایبتی دیروک و ناسنامه یا نتوی یا کردان یک ج موتیواسیون سرکه ین هلبجارتنا وی بشه بو. ده سردما خوندکاری دا او هر تم ده چالاکین فکری و جواکی ین زانینگه دا چالاک بو و دوارین گریدای آزادی و دموکراسی و وکهوی و پروردهی و سرخوبونا فکری یا خوندکاران دا رولکه بباندور لیست. پابندبونا جواکی و خما نتوی دوی سردمی دا وک بشک دانقتان دی یا کسایتی و یا زانستی و فکری دهات حسباندن. خزمتا لشکری و چالاکی و پروردهیه. پشتی قداندنا خواندنا زانینگه دکتر خسرو عبداللهی جبو خزمتا لشکری هات بانکرن. دوی هیامه دا 2 سالان لباجار سلماسی وک ماموستا سرباز خبتی. پشتی قداندنا لشکری جی
وی پیشه مامۆستاتی بەردەوام کرد و دواری هینکردن و پەروەردەیەدا ڕۆڵەکە گرنگ دگەهاندنا نەفشی جواندا لێیست. بەردەوامکردنا خواندنê li dervey welat. Bi armanca berhevkirina zanînê û temamkirina rêya xwe ya zanistî, Dr. Xosro Ebdullahî biryar da ku xwandina xwe ya bilind li dervey welat bidomîne. ew di sala 1976 da çû Fransayê û piştî hînbûna ziman çû zanîngehê da ku xwandina xwe ya doktorayê bişopîne. Ew qonaxa jiyana wî wek xaleke werçerxanê di avakirina kesayetiya wî ya zanistî û lêkolînê da tê dîtin. Dr. Xosro Ebdullahî ji bo berdewamkirina xwandina doktorayê û temamkirina lêkolînên xwe yên zanistî li welatê Fransayê dima. Di vê demê da hejmara xwendkarên Kurd li Fransayê gelek kêm bûn. Tevî vê yekê komeke biçûk ji xwendkarên Kurd ji parçeyên cuda yên Kurdistanê li hev civiya bûn. Hinek ji wan ji bo xwandinê û hinekê din jî ji bo kar ji Kurdistanê ber bi Fransayê ve çûbûn. Dr. Xosro Ebdullahî di wê heyamê da bi vê koma xwendkaran ra naskirî bû, hêdî hêdî bû yek ji rûyên çalak di nava wan da. Ew kom ku paştir wek yek ji yekemîn navendên çandî yên Kurdan li Fransayê hat naskirin, bi armanca parastina ziman, çand, huner û nasnameya Kurdî kar dikir. Endamên komê tevî hejmara xwe ya kêm di nav jîngeheke weka Fransayê da ku welateke li ser prinsîpên azadî, wekhevî û piştewaniyê hewl didan nasnameya xwe ya neteweyî biparêzin û xurt bikin. Di vî serdemê da Dr. Xosro Ebdullahî bi hejmarek ronakbîr û çalakwanên çandî yên Kurd ra naskirî bû. Ji wan kendalnezan û kesayetiyên din yên akademîk û çandî. Ew ku fêrî zimanê Kurdî û Fransewî bibû, alîkariya xwendekarên Kurd yên ku zimanê Fransewî kêm dizanîn dikir û hev ahengiya çalakiyên wan yên çandî da roleke mezin lêyist. Herwiha di amadekirina bernameyên çandî, hunerî û folklorî yên Kurdî da bi awayekî çalak bejdar bû. Di wan salan da vê koma çandî yekemîn berhemên xwe yên dengî û bernameyên hunerî belav kirin û mûzîk û govend û çand û dav û nerîtên Kurdî li civaka Fransayê da dan naskirin. Dr. Xosro Ebdullahî wek yek ji çalakwanên vê qadê di pêkanîna bernameyên çandî û xurtkirina nasnameya Kurdî da xwedî pişik bû. Di berdewamiya wan çalakiyan da Dr. Xosro Ebdullahî bi Dr. Abdurrahman Qasimlû sekretêrê wê demê yê Hizba Demokrata Kurdistana Îranê ra naskirî bû. Di hevdîtineke taybet da Dr. Qasimlû behsa naskirina xwe ya berê ya malbata Ebdullahî kir û diyar kir ku wê malbatê û heta birayê wê jî Cefer axa naz dike. Ev hevdîtin bû xaleke werçerxanê di berhevkirina têkiliyên siyasî û fikrî
یین دکتر خسرو عبداللهی به چالاکوان و ریبرین کرد را. پشتی وی به پیشنیار و شوپاندنا دکتر قاسم لو به هفکاری دکتر کندال نزان زمینا دا مزراندنا اینستیتویا کردی لفرانسای هاد آماده کرن. دکتر خسرو عبداللهی ده پیواجو یا آوکرنا وان چالاکیان دا رول هبو ده دا مزراندن و گشپیدان آسازیا گریدای لیکولین و چاندا کردی دا بشدار بو. او جبلی چالاکین لیکولینی دوار پرورده و کارین ریوبرین داجی هفکاری دکرو به کساتی ناودارین سیاسی و چاندیین کرد را به تایبتی جروشالات کردستان ده تیکلیه دابو. او به داخواز دکتر قاسم لو تولی پارتیا دموکراتا کردستان ایران دبو ده اوفیس و وی پارتی دا چالاکین خود دومینه. دوی دمه دا گشدان سیاسی لروشالات کردستان و ایران در بازی قناغه که هستیار ببون. دکتر خسرو عبداللهی و چالاکی سیاسی و ژینا خیزانی. دکتر خسرو عبداللهی توی پاراستنا پیگه خوی زانستی دقادا سیاسی دا جی خودی رول بو ده تیکلیه دا به تفگرین سیاسی این روشالات کردستان چالاک بو. ده دمکی دا هنگ نونر و برپرسین پارتی جه روشالات کردستان دوچون و دهاتن فرانسایی و او تیکلی بشیرت و پشتگیری دکتر قاسم لو خورتر دبو. پاشی دکتر خسرو 2 سالان ده چه روشالات کردستانی و لور 2 ارکین گرنگین حزب دموکراتا کردستان ایرانی کج آلی دکتر قاسم لو را پی هاتبو اسپارتن به جهدی نو به دست پیکرنا شورشا گلان لإیرانی و دگره فرانسای. دکتر خسرو عبداللهی دهمان سردمی دا و لدهکین هفته زاینی دا به خانم گلناز را زوجی. مباقتي فرمالي مشتاقنا فرشيت عزفيني يا بيني قول دلالي وبيشتنا مبيشتت الفشيخ وملا ذكري قدرك وخضار للشور نكا نجيب كاغذ الشيخ وملايين ناريني سيري خايف آخر دورانة دورانة هي دورانة هي هنقول دورانة. خانم گلناز جمالبات که ناسکری و بریز آنا و عشیر و ناسین مالباتی بو. او گریدان جبلی آلین هستیاری لسر بنگه ها ناسکرن و ریزگرتن دو آلی آوا بو. بر هماوی زواجه 2 زاروکن بناوی هجار و شیلان کو ده کش و هوای که تجیج نرخین چاندی زانستی و ناسنامه کردی دا مزن بون. مالبات جبو دکتر خسرو عبداللهی هرتم پشتگیریه که مزن بو دریا چالاکین ویین زانستی و سیاسی دا و هوجیناوی به تیگهشتنا مرجو برپرسیاریتی ویین جواکی رولک بباندور ددابین کرنا آرامی مالبات دا دلیست. بردوامی چالاکی چاندی و سیاسی. پشتی به جهبونا لفرانسای دکتر خسرو عبداللهی دگل هفجینا خو کو اوجی ده چالاکین چاندی دا بجدار بو رولک چالاک ده جواکا کردان لفرانسای دا لیست. هفجیناوی گلناز ده هنک دمان دا به سازی چاندی کردی را جوان سازی گریدای لیکولین و چاندا کردستان هوکاری دکرو ده پیشخستنا برنامه چاندی دا بجدار بو و ده همان دمی داجی به حزب دموکرات را هفکاری دکر. دوان سالان دا هجمارا کردین چالاک دقادا چاندی و سیاسی دا لفرانسای گلک گیم بونو. جارنان هجمارا کسین بجدار دهنک برنامه آن دا جده آن 20 کسان در باز ندکر. تویویه که دکتر عبداللهی بکدک مزنو ده همو چالاکین چاندی و جواکی و ناسنامهی دا آماده بو ده بر خستن کرنا برنامه نوین کردی دا رول دلیست. وی ده خورد کرنا تیکلی نوبرا کردین رونشتیوانین پارچه جداین کردستان دا حول ده داو به بکار آنینا سردستی آخو یا لسر زاراوین کرمانجی و سورانی و زمان فارسی و ترکی و فرانسوی وک خلقا تیکلی ده نوبرا چالاکوانین چاندی و سیاسی دا کار دکر.
او کو جه شاگرد و نزیکین فکریین کسایتین وک دکتر قاسم لو دکتر شرفکندی دهات هجمارتن چالاکین خود لچارچوبه یا بردوام کردن خبات سیاسی و چاندی یا بو ماف ملت کرد دوماند. او د چارچوبه یا چالاکین پارتیا دموکراتا کردستان ایران دا به تایبتی د سال 1908 و 1990 دا به آوائه کی بردوام آماده بو د برای خستن کرنا جوین تیکلی و چالاکین سیاسی دا بجدار دبو. پشتی شهید بونا دکتر قاسم لو حوالین ویو د بردوامی دا پشتی ترور کرنا دکتر شرفکندی دکتر خسرو عبداللهی هر وکی بره لگل حوالو چالاکوان دنین سیاسی ریا خبات و چالاکین دموکراتیک شوپاندو د چپر خویا سیاسی داما. چالاکین زانستی و اکادمیک پشتی ورگرتنا دکترای. پشتی ورگرتنا پلیا دکترای دکتر خسرو عبداللهی چالاکین خوین زانستی و اکادمیک به آوائه کی فرمی برفره کرن وی دجینگه ها زانینگه دا دست به درزداین و لیکولین دوار جواگناسی و لیکولین زمانی و به تایبت زمان و چاندا کردی دا کر. هروها وک ورگیر و لیکولینر دواگو هاستنا تیگهین زانستی و تکستین اکادمیک با زمان کردی دا رولکه گرنگ لیست. دکتر خسرو عبداللهی د آماده کرنو نویساندنا بر همین زانستی و سیاسی ین گرنگ دا بجدار بو حول دا زانینا اکادمیک بخه خزمتا بلند کرنا هشمندی و نتویی و چاندی یا جواکا کرد. حولدان نوی لسر آوا کرنا گریدانه کی دنابرا سازین اکادمیک و ناوندین چاندی ین کردی دابون داکو زمینا سود ورگرتنا فرمیترو بریکو پیکتر جشیانین زانستی آماده ببه. پشتی چسباندنا پیگاه خوی آزانستی بر پسیاری دواری هواهنگی و برنامه لیکولینی و اکادمی گرتن سر ملیخوا وی د شوپاندنا داخوازین چاندی ین کردان د چارچوبه قانونی و اکادمیک دا رول هبو جبو آوا کرنا مکانیزم فرمی جوان پیک آنینا کمیسیون پسپور دابین کرنا بورسین خواندنی و برفره کرنا هاوکاری زانستی حول دا. یک جقادین دن ینکوی گرینگی پیدا گشه پیدانا چاوکانی سرکه ین زمانو چاندا کردی بو. دکتر خسرو عبداللهی د پروژه و پیشنیارین گریدایی آماده کرنا فرهنگا کردی انسیکلوپیدیا کردی و برفره کرنا چاوکانی زانستی به زمان کردی دا بجدار بو. دکتر خسرو عبداللهی هر تم د ناوند و جوین توگرین سوسیالیست و سوسیال دموکراتی نانتویی دا به آوائه که چالاک آماده دبو. میلاوی یا فکری بربداد پروری یا جواکی و وکهوی و مافی ملتی بندست بو صدم کو در دورین انترناسیونالیست و توگرین پیشکوتن خازین اوروپی را تیکلی داینه. وی د جوین و برنامه گریدای اینترناسیونال آسوسیالیست نوخاز و طورین پشتگیری نانتویی دا بجداری دکرو حول دا دوزا کرد و دا خوازین دموکراتیک انگل کردستان دا آست نانتویی دا بین زمان. حبوناوی دوان قادان دا بشک حولداناوی یا برفره بو جبو گریدانا خباتا نتویی یا کردان بگوتارین جیهانی این دادپروری آزادی و پشتگیریه. برپسارتی دکتر خسرو عبداللهی ریزدار دکتر خسرو لسال 1979 دا بو اندام پارتیا دموکراتا کردستان ایران دوی هیامه دو د کنگره 11 و 12
وکه اندام ریبریا حزب دموکرات هاتیه هلبجارتن برپرساریتی هری گرنگ یک دکتر خسرو عبداللهی دوی هیامه دا او بونه. نونری حزبی لدروی ولاد برپرس اوفیسا حزبی لپاریس، نونری حزبی لانترناسیونال آسوسیالیست، برپرس پیوندی حزبی به یکتی نو دولتی یا جبو چالاکی سیاسی را، برپرس بشار خستن آنکو تشکیلاتی حزبی لأوروپای، جیگری برپرس کمیته اروپای و جیگری نونری حزبی لدروی ولاد. ورا شخم لما شخم ورا دلالو بهار منزل سلسل ما يذكته مهر شران هلو لسلسل مت الدنيا طوفان التيارة متر نوزة الحزيو تدنيا قاسن قرنا نوع بدارو ورا دلالو ورا دلالو شرك المقوم الجايس والباشا دبدالو شان شوني شمم كجلت باب قاد قلب وناسد قاد كلمه فتوت باب مكه دنيا ذا خما بيج دار جوف زاري وما بيرو بالدنيا شارك كنجي باجوار ببضاي هوارات القدر كل قاين جمرناي ما تنام ما تذكر وبارد لبه الدنيا ورا دلايلو ورا شخم لما الشخم ورا دلايلو ورا دلايلو ورا شخم لما الشخم ورا دلايلو بهار منزل سلسل ما يذكته مهر شران هلو لسلسل مت الدنيا طوفان التيارة متر نوزة الحزيو تدنيا قاسن قرنا نوع بدارو ورا دلايلو ورا دلالو شرك المقوم الجايس والباشا دبدالو شان شوني شمم كجلت باب قاد قلب وناسد قاد كلمه فتوت باب مكه دنيا ذا خما بيج دار جوف زاري وما بيرو بالدنيا شارك كنجي باجوار ببضاي هوارات القدر كل قاين جمرناي ما تنام ما تذكر وبارد لبه الدنيا ورا دلايلو ورا شخم لما الشخم